Ta sa sisin pat nga ay kublay biang fi baro aga kerteng kabadon bortam ga jong try jingi ujis grace. Ngadap na ga jing sngongu yu blay bangala iya gaban wanra si fi biang iya gini ga jingkeren. Kaba hagini ga sngi ngadan ni gaban ay iya ga jingkeren. Kaba ngidon kampalat iya gabangin sngoto shushu na ga ktien ga jong blay. Haga jingi day bat ka nega election joniu snem arajar ar polai. Ban nginget kumba ka election commission gala depin benai ya tarik. Haga baga jingi tepbot kan lang aga ar punyo trik. Badai nega taga daw nga shime nega kabu menaga sngi. Kumu shakri jong try ubakren nega ktien ka jong blay naga nega channel malaga tayo. Bat ngala persangkat bala ia kaban kren kelengki jaka kat haga bangayot lat. Ia kaban hikai, ia kaban irap, ia kaban duai, bat ia kaban kerpat. Yo try bo blay una isnai sa sisin pat ia riba ga jaj ben rio. Fi ikat kum naga ktien ka jong blay ka Bible ka kren shai naga kitab jong usalaman ka takade naga kitab sam kul nang ka basis pa arbunyo. Ka Bible ka kren shai ba usalaman wang ladaw try teye ga yiyang. Kiminat lenai ki batay ka ba la daw try sumar ya ganong ba unong up lani ki nong up ki pet lani ki up leno ay nakataga daw kum ki brio ki bashakriyo blay kum way na ki nong hikay ya ktien ka jong blay ngaton ka jingkit kli ya kaban kren nakabenta kini ki election kaban salong. But nakabenta ka government kaban sa ngin sayo hagini kisan snem gibanwan. Nga shus ngaw to nakadot not janga nga shus ngaw to nakajing shy ka mga dana po ka jingyat linti ka janga shimat baru blay. Baka niki election ka ba menta. Kada iki election ka ba khamdan kam kaban kta shibon ya ke imlang salang ya riga jaj ben rio kaban kta shibon ga jingi day bat ka pateng jongi khon gi jingi ki pateng gi jingi ki balai ba ga saw pateng lada kani ke government ka bamenta ka biang kandan ka ba itnat ka ba don buram ka ba don jingerman ya ka pateng ga ban sawan andai lada kani ke government ka bamenta kapoi siya ka bomday siya ka babakla nginyo iya ka badum bat kandan ka jingile ka ba ka jingdo jingerman kanang ka ba kraw hagari ba ka jaj ben rio nakataga daw kumusyakri jong trying yang nang ni ka ban kren siya da ka jingkit kli ngadan ka jingit ka ba kraw ya ka riba la ka jaj ben rio le jang ngam da khams nga tunat banyo i ba ka jaj ben rio jingi kanang hiar Rekin mau ngayang nang ni mday tang bangin yalong jing seng mday bangin kren ktien ke jong blay tang apo ying mani ke jingi lani bangin kren bay tik tang na kabi day bat ke jing shakri yo blay kin mau lada ke government lada ke jing yalam ke bakla ke jing shakri blay baro ru kaway kan poye ke jing bakla nakataga daw nga kren ni pi kinong yalam kinong sinshar candidate ki ban siyang kinong ya penyang bat kinong kersan ki babon ki balong ki nong ajing mot iya ki candidate ki babilajit ngadwai agani sngi bo blay on kerkhuifi ngadan ka jingit klik ka Bible ka bu shibon na ktien ka jong try bangi day ban duai pi ki nong ilam ktien ka jong blay ka hikai poni ka bangampuli nang nenray nga sikwa mga nitoy pi baga Bible ka kren shai baga way pagaway ka leadership lani ka jing sinshar kam day ka papalong daw brio ka day ka bala dabu daw blay baru nunu bile persya ya ka jing bu bet ka jong blay wa baga jing bishar baday na ka taga daw pi ki nong ilam ki ban sa shim ya ka benta ka ba khmat ya ka ban palong ka government nganget kadon kam kata ya pi bapinda na po ka jing duai bala ka jing shai ka ba nagktien ka jong blay ngayang nang ni ko musyakri jong try nga sngaw to iya ki principle naga Bible nga jing day baga sinshar kadar but namar kita ka daw nga ay kerteng ini ka jing kren jong
ke Khubor ke bana ke Ktien ke jong Blei Shuwa jong ke election. Kataga dei ke Khubor ke bang kwa ngan kren la ni kum ke jing hikai men ke sngi. Ngan ong biang se jisien. Ke kerteng jong ke ni ke jing kren jong amet ke sngi nga ai kerteng ika. Ke Khubor ke bana ke Ktien ke jong Blei Shuwa jong ke ni ke election. Lesi la bandan preng jong fi ki besngau tu bakla. Baleng kren ki election, baleng kren namar lesi pila pinong bangi ki pastor ngim day ban kren e ki politics. Ken mau ha Bible broke away. Ka hikai ba ha jingi day bat ka government. Ka hikai ba ha jingi day ba riba ka judge ben rio. Ka Bible ka kren shai ha shiti ka ba ar ka jong Timothy ka nang ka balai. Nakadekhat ke bening kong kong ke sngi ke bekhat do ginwan ke por ke besitam. Na bagi briu ke lang ke beit tang ila di ke beit spa. Ki bam iet yala ke jong ke jat ke kong. Nakata daw ngam kwa bangan rung ke ta lis. Nga kwa bangan yang nang ni ban keren na bangadan ke jing iet ye ke riba ke jat ben rio. Blei klembo yang au klem sei yang au bangan long ke jing ke ku tang na ka benta ikat tu kat ni jing seng. Regen mau Blei lo sei ke jing im jingi. Ya ke bangin long ke jing ke khu ye ke riba ke jat ben rio. But ngakwa ba pin ngapa kani kan yarap lang fi ki nong bot ki nong krishan ki ban select shek election ban vote agar bunyo trek. Kani kan yarap ru ya ki nong lambat kan yarap lang ya baro ba pin ngau tho. Ki ba kum gino ki priung i dei ke ban jet bara gano ru kom ngi dei ban ngau tho ya kani ki election namar ke dei ke ban kam. Tengah kwa agani ke por bangan yalam no ifina ke Ktien ke jong Blei. Ngan ongkum ni Shuwa bangan kren. Ladang idei banyo ke sensyar kadar kababiang. Ngidon kamban sngau tho ayu Blei uong na ke Ktien ke jong u. Ha ke por jong ke testament ke berim. U Blei udan ke prophet. Ki bajet ia ki nong sensyar. But hagi ni ki sngi ngim dan show ki prophet. Harangi dan hagi ni ki sngi ke Ktien ke jong Blei. Kabau Blei ula persat mensiam hagi briu ke jong. Ia kaban ai ia ke jing shai. Naga Ktien ke jong Blei ia ke jing idei ba ke sensyar kadar. Namar kat kum naga ni ke Bible. Lana pin puli naga ni ke Ktien ke jong try. Naga kitab Hosea. Lesingan cipuli gini ke kitab Hosea. Kalenang ke ba sao. Naga dekat ke ba Henrio. Ke Ktien ke jong Blei kong. Yau pat lang jonga. Lapan jot namar ba dan ke jingtip. Namar ba melakentat ya ke jingtip. Ngaru ngalakentat no ya me ba menam lang lengdo setia nga. Napa melak klet ega hukum Blei jonga jong me. Bat ngaru ngan klet ye ki kon jong me. Kani galanang ka basaw dekat man riu katuga lain ka bahan nenggong. Yau padlang jonga ong Blei lapan jot. Namar ba dan ke jingtip. Ngayo i kani gede ke Ktien ke badan kam Shuwa ba pinjit ia kinong yalam. Hagani ke election ke bansawan. Bala na pimdan ke jing tip. Ke jing shampang ke jing sngal tho. Ke bana ke Ktien ke jong Blei. Ke Bible ke kren shai bagi briu ke jat no. Haba kambiang ke jing tip. Naga tau kat bala ha ini kendiat minit. Kumasau pupra minit i ngakren ni ke jing shisha. Bat ngakwa ba pin pelet jingot kendiat. Ai por kanum le no kanang ke jingir kuy fi. Hagi ni sngi. Ke jing tip ke shisha na ke Ktien ke jong Blei. Hagi jing day bat ke jing long nong yalam. Kawan ra ia ke jing syekri Blei. Lani ia ke jing yalam. Hagi riba ke jat ben riu. Kabawan ra ia ke jing scam. Badai nama kita kedau ke jing bom tip kawan ra ia ke jing jat.
Kaya lami ki brio siya ka jing syukor. Kaya lami ki brio siya ka jaka ka babakla. Nama teng-teng habang ijir ki brio. Habang imtip ha. Pinyo aga bakat do. Katui ka bang ijir, katui ka lang ka problem, ka lang ka jing ingi. Ngim kwa siya ngin repeat ka jo siya ka jo. Ngim kwa siya ngin yung ka ri ka jing ka jo siya ka jo. Ngim kwa siya ngin yung ka ni ka jing long kung makalong menta. Ngi kwa ba niyo ino bakil ublay unsay ki brio. Kibakat kum gaman ka jango. Yakaban peniyang hagani ka riba ka jait bin rio jing ka ba iit kat ni. Kadanot jangan ke jing duai ke jing inang ni kedai. Bau playun peniang iki beriu ke bedai. Ngakwangan keren kendiat lagi ni ke por kat balak. Nakabenta jong kibabon. Lada kedai bangin jit iki nong elam jengi. Ayu ke Bible ke keren. Siapang ginong yalam kibadai kat kum kajing thok kabana ke Ktien ke jong Blei. Le singala banang kibakum ki kita kinong yalam. Kiban seshimti ke riba ke jait ben rio. Kiba ke Bible ke hikai. Bat lana pidol ni kita ke jing tip. Pinang banjir ikinong yalam kiba kat kum kajing kwa jong Blei. Bat ngin yoru ia kejing sensyar. Kabakat kum ke plan ke jauh Blei. Kerana figi pat ba. Kerana baro agani ke por. Tengin pej ayu ke Bible ke keren. Ia kinong yalam. Kibakat kum ke Ktien ke jauh Blei. Number one, kenang manum Muslim. Nganai pitang ar teli ke points. Agani ke jing keren jauh. Bat bangintip ayu ngidai ban sengau to. Ia kinong yalam kat kum naga Bible. Kapan kong tam dapin puli naga Bible. Ktien ke jauh Blei kong haga kitab proverb. Ngan puli naga kitab proverb. Kalanong ka bakat way. Nakadekat ka bakat saw. Sengap ngan puli kong gini Ktien. Habam dan ke jing yalam ka bastad. Habam dan ke jingelam ke bestad. Upat ba ukulan. Henry haga jing buon kinong ya perkat. Ke jing scam ke don. Walay kirki. Ngakwa ba pin skill to bahaya gani. Lakren ni gani dekat daw brio balang unang yalam ubakraw tama ka jait meri Israel ubayo ige jing start ka bakirpang no Blei. Utaw de Solomon. To ige ni Ktien jaga jing start. Haga jing day bat kariba ka jait ben rio. Uong ye kinong yalam kumne. Habakam dan ka jing yalam ka bastad. Upat ba ukulan. Ladangan wanra daga Ktien ke ba ya day bat ngim daga skin naga ni dekat ke day. Ladang ngim dan kinong yalam ki bestad. Kariba ke jat ben riu kalak lem. Bat ngakwa bangan penifi ke taga Ktien. Namaraba ke Bible ke keren sepang kinong yalam. Kaong lada kam dan ke jing yalam ke bestad. Kamut lada kinong yalam jengi kim day ke bestad. Kari jengi ke dana ke jing ma. Lesi lada ngekren ke jing stad. Dan peng jong fi filapin pet. Nagi rukom lani nage perspektif ki beper. Kinong yalam ki bestad. Lek sikat kum naga Bible. Kadan shibon ban keren. Bat kani kan yarap. Ya ginong yalam kan yarap ru ya pigi babut.
Bangi day ban pet baha, bangi niyo yagi no yalam jangi kibada start shisha. Namar ke jing start. Kadai ke bor yo brio. Bara bang kren ke jing start teng teng. Dan ki brio berperkat bang jing start. Kidan ki bawan nang tai naka jing nang jing start bakinja pertai. Naka qualification ka bagi dan. Naka education ka bagila poya ka jing pulia. Dan ki berperkat ya ka jing nang jing start. Naka jing million hapa ka jing ele. Hakikam social, hakikam seng bahalang. Dan ki berperkat ya ka jing start naka brio ki bala million naka kam politics. Harengan penipi ya ka jing start. Kabaga Bible ke keren syai balada kamdan ke jingelam ke start upat baun kelan ngan peni ne ke Bible ke jing start ke beshisha kabaga Bible ke keren bagi nong yalam ki debandan kani ke jing start kabaga Bible ke keren kam de ke jing start kabakat kum ke jing sngo to brio han rege ke jing start kabau Blei Wong kata ke dengan pulihi nagani ke kitab ke jong Salaman kelenang ka bakhandai ngan puli na khat ka shifau ka ang ini Ktien ka jing shaptieng yo Blei ka jing shaptieng yo Blei kalang ka jing sedang jong ka jing start bat ka jing tip yo tau bakhot long ka jing shampang ladangi day ban yo kinong yalam give a start Kiai ginong yalam gi bestat kat kum na ni kita proverb kelenang ka bakandai kad khat ka bashipau ka kren shai bagi nong yalam gi bestat kidai gi bashaptieng shisha yo Blei namar ka Bible ka kren shai baga jing shaptieng yo Blei kadai ka jing sedang jong ka jing start Ubrio badan ke jing nang jing start kat no ka degree ka bahagani ke pertai ka bahe kat no haba umdal ke jing shapting Blei uklabit namar ke jing shapting yo Blei kadai ke jing sedang jong ke jing start on ka Bible bat mdai takong bat ke jing tip yo tau bakhot kalong ke jing shampang nakatagadaw nga kwa bangan penipi ya gini kapor bapin sngaw to ya ka jing shapting yo Blei bakum ginang yalam kiba don haka leadership agani ka government ladaga day yang ikum ginang bot bangi deban bot tungin duai bau Blei un pelongingi bah bangi bot ru ngi deban shapting yo Blei kum ginang bot Lada kinong bod rugi shapting Blei, balada kinong ilam jengi rugi shapting Blei, barong indegi bestat, balada nginang ban tip bahayo Blei ke jingem jengi, barong indan ke jing shampang. Shabar nang ta kadega babakla. Fila pinong kumni kumtai ban pet nakanugo liang ngam nang ban ong na kumuipat na mga yo ya kani ke jing tho daki hajar snam kani ke jing tho ka yang ado ban tagi sngi baka jing shapting yo Blei kadai ke jing sedang jong ke jing start ubriu la ban dai ubriu ba biangkat no kano ka briu ka laban biangkat no kano rela na kam shapting Blei bat la na shapting Blei Utau beriu dana perengga jaka ka bakla tam. Bat ngajang na ni jaka ban keren ni ka Khubor. Ka ban Ktien ka Blei Shuwa ni election. Ngakwakan penifi ayu ka Bible ka keren Japan ka leadership. Lani ka jinglong nong yalam. Nganum dapat tai kita ke jinglong nong yalam na ka wepat kaliang. Harengan penifi ka jingtmu ka Blei ka Bible u Blei kwa yagi nong yalam nadu mendai hadu mendai ke sngi kiba dana ka position kiba dai ki nong yalam kiba shisha ka ningkuang ka kerdan ka bagidai bandan ka dai ka jing shapting ka shisha yo Blei.
Syangan penifi ke ni ke Ktien, namar ke ni ke Ktien ke bekrau. NONGKREN banyak ke jing nang jing start ke bau briudan. Ngan sepoi shibit syata. Ngimla ban yang ha ke position la ngim dan jing tip. Hendrai lada pi biang la nadang sedang. Lada pim dan ke jing syap ting yu Blei u baim. Ke jing long nang yalam gede ke bama. Namar nginum dan jing start, nginum dan jing syampang. Kita balai ngawan ra ingin ke jing keren. Ngasngau tu ingin ke way. Baladaki nong yalam. Haki feel baro. Ngam keren tang nam taki election ngakeren yaga leadership haki feel baro. Balalangi dan ke jing syap ting yu Blei. Ngin dan ke jing start. Balalangi dan ke jing tip. Yu tau bekhod. Kabamot yu Blei yu bekhod. Kandar ke jing syampang. Fitip kamut ayu gane. Kawai ke poin ke bang akuak ngan keren yang ni ke por. Ia ke jing syap ting Blei. Bangi dan kami ke beriu ke syap ting Blei. Kabaningkong kadai. Anda habangi yo kinong yalam ki besyap ting Blei. Ngin like nakabi jong ke corruption. Ngin like nakabi jong ke jing bamsap bampang. Kataga day ke Ktien ke jong Blei ke hikai. Ke Bible ke hikai bun bahaya ke ni. Bagai jing bamsap ke penjalut, kedai krun, kedai ke kenja kansa. Kaba bamlut igri bagai jat benriu. Dai ni kata kedau yang nang ni ban keren. Bagai jing syap ting yu Blei, kawalam yu briu, ya ke jing start. Bagai jing start, kaba ningkong kedai bau briu belong nong yalam habau syap ting Blei. Unum not setiap ban shim ya kabam day, ban karop ya kabam day, bat pinyo kataga day ka bakraw palat ladang indan kum kataga jat jing long nong yalam. Pite baga Bible kadan shibon ke Ktien ke jong Blei ka bahika ingi. Ngap ngan puli fine ke Bible. Haga shiti ke baar ke jong Petrus, ke keren kumnoy ke Ktien bamsap. Ngap ngan penifi ke Bible. Pet ke keren kumni ki nong elam ko ong kumni haga shiti ke baar ke jong Petrus. Ke lenong ke baar ngan puli ke khat ke bakhat kendai. Ngap ngan puli ke ong kumni. Ke keren ki nong elam ki baklumar ki bamsap ki bamsyap ting Blei. Pet ka ong kumni haga shiti ke baar Petrus. Ke lenong ke baar ke khat ke bakhat kendai kong. Kidaya kular haki ia ke jing light load. Habamaki hi dalade yalade kilong merau haga jing penput. Namar dau bala job no yanu ru. Dau tala pelong merau kenya u. Lek sebun beleng jofi dengan puli bet kumta dak ni ke translation ke badan haga Ktien ke sia ni ke Bible pim de shai. Snap ngan puli fi de ke Ktien English. Kabashai bahaya ya gani ke jok dekat. Ar Petrus kalau nang kaba ar ke dekat ke bakat kendai. Kau angkum ni, they promise their freedom. They promise them freedom, but they themselves are slaves of corruption. They promise them freedom, but they themselves are slaves of corruption. Kikular ia kiway, bakin wanra ia jing lalut, ia development bakin wanra ia kata jing mentoy ia riba ke jat benriu. Henry yaladi kilang kimrau jaga corruption.
Fitip ke corruption kat kum ke ktien ke si la translate ang ni kadai ke jing penput la ni ke jing put ke put habakala karap ke ktien karap ke ktien English kamot kabalaput pinle ayu ya kabalaput ubriu balayap la daw laput pinle ayu ujhoro ba pilalap bau put pin dai pin bahapan kedok ba piwan rayeng dah bakal put dai pin bahapan dia ka hagini ki singi dan ki refrigerator ka bangi ang ki fridge bat ni supen jerong ye ke put haga ba khaddo la pi bo slam kan podi na kita daw ke corruption ke dai ke corruption ka ba pimla le ye ba dai ni kita daw la dangi dang don haga jinglong marau jong ni ke corruption ngimla ban kulari ki we ye ke development na ni ke jingrai la dai la dingi long marau ke corruption but ngakren nang ni ke jing singau to ka ongum no they promised them freedom but they themselves are slaves of corruption. For whatever overcomes a person, to that he is enslaved. Hagaktin ke sini kong ne kong namar daw bala job no yanu ru daw tala pelong brau kenyu hagajing shisha kaktin ke transition ke besai kong for whatever overcomes a person, to that he is enslaved. Fitip kamot ayu kata. La daw tu priu hi la diu dang sha job. Haga corruption hang ta hi long brau. Haga ta hi long brau. Unum la ban kular ru em. Ngam kren persya you. Ngam kren ke ktien ke bekhor ke be you. Hari nga kwat man keren bay tik tangi ke ege betaught na Bible. Bangimla ban kular ya nui nuru ege jing lait lut. Ladai ladingi dang long merau. Fitiba mo Moses unumla banyalam ege kon Israel kat bau dang shanga Egypt. Blei Shuwa yu na Egypt bau let shaga rijo ke jing lait lut. But nang tau blei us say yu na bau la plat lut yu bau la yai lait lut ege riklau bau salaban plat ege bedana ke jing long merau. La dau dang dana Egypt unumla ban plat ege bedana Egypt. Ngakren pi menagi singi ba ke corruption. Kadai ke Egypt ye ke jingim jauh beriu. Ngadua yang ini ke porkat bagan kren yang ini ke Khubor. Ni kwa man yo i ke government jingi bagan dai ke balat na ke ni ke jing shatem rau. Ke jing long jong ke ni ke state jingi mentala ku makatukat ni snam. Ngila isan ay ang ipet dagi khmat jingi. Nabi pet ye riba ke jaj penriu jingi mla mudur. Bangin poi syagani ke standard ke bahiara dokat ni. Kawai ni ke daw ke degi ke jing syate mrau. Hagani ke jing penput lani agani ke corruption. Ban ke kerpat if ye gani ke por la perkhat ba. Ye ke iba ke Bible ke keren. Bapin singau tro ki kinong yalam ki beshisha. Kinong yalam ki beshisha ki degi bedan ke jing Ktien ke beshisha yo Blei. But apa ki dan ke jing Ktien yo Blei. Ki light na ke jing bam sap bampong. Baru beriu balat na ke bam sap bampong. Udah beriu. Upala ia kaban wanra ia ke jing mentoy bade ke jing kerku. Ia ke jing roi. Hagari baga jaj benreo. Ku mangaladep ong na mangamdan sibon ke por.
Ngakuat bangan penifikin diat ya gini. Baga kitab Exodus. Men bau Moses ulay nong yalamu bahaklitam. Jongga jaj beri Israel. Lapin puli kitab Exodus kelenang ka bakat pra. Kadan ke por bau Moses upeniaj hi ulay hi marway. Ia ka jing senshar. Ay ngoy Blei bau dan way beriu bestat. Tau de tau kurim jong uhi u Jethro. Baru Jethro no yo i Moses bau peniaj hi ulay hi. Shimti hi haladi yagi department bara. Wan jo Moses u angane ba melek gade ba bakla. Barai ngoy Blei ngi dan yo Moses u beriu besngap yala u tau kurim wat la dau de bala temen. Ngan penifikin diat agani ke pa ba pinsngal tho. U Jethro ai ge jing mat. Fi menenga pulina ke kitab proverb ko nang ba khat way. Ya ni ke jingkren na ke besdang ke khat ke khat sao. Bah ke jingalam ke bestat lada khamdan ke jingalam ke bestat ang Bible upat bau kelan. Hare habadan ki nang ya perkhat ke kam ke skam. Hang ni Moses ulajan kelan. Hare habadan ki nang perkhat kawalam ke jing skam yo Moses. Fitip abo Jethro uang yo Moses yekini ki Ktien. O ki kam ki bahe shimi mame. Andre ye ki kam ki bakhamrit men divide agi wepa ki brio. Ki banya yang halaga jong ke tribe. Ki panong ginong senshar, ki panong ginong elam. Baru Jethro da ke jing pen pau ke jong Blei Ukraine yo Moses uang kumne. Hagalenong ke bakat prawang. Sengap ke dekat ke bakat kendai. Sengap mentai ke Ktien jangan ai ke jing senang ye me. Baru Blei unong ringkat bat me. Long mame na ke mentai ke brio khmat lu Blei men yo walami ki kam jaki show Blei. Men hikai dua ki rukom ki hukum men peni ki lenti ke be day ban yat. Bari ki kam ke bagi day ban le. Ruputet men jet no tau pat lang baro ye ki brio. Sengap au pat jet ki nong elam. Kiban peniat ye ki riba ke jait ben riu. Uang jet ye ki brio. Kiban nang bat ki besian. Kiba shepting you Blei ki shepting you Blei. Ye ki brio ken kiba hok. Sengap au wang ini Ktien. Kiba isi ye ke jing lalat. Ngan bu mangang ni kiba isi ye ke jing bamsap. Men tung rukum kini alor jongki bagi nang ke nang senshar. Hagi ajar. Hagi nang senshar gi spa bagi nang senshar gi sanpo. Balga kwanga nang ifia gini ke par. U Jethro daga Ktien ke jong try. U ai jing mat ban jet ige brio. Ki ba light na ke bamsap. Kejat beri Israel kayo igi nong yalam ki balait na gajing bamsam agi por gi badang sedang. Nabi pet yo we brio na Bible ke kitab Genesis. Ngan sipeni kendiat igi ni kenang bakan nong gajing mentua igi babon. We brio balong kupa jong kejat beri Israel bakrau pala tau dewa Abraham. Uni brio dan la jong ke battalion. Udah nong yalam berkrau. Adien bau let bani let ma. Bani rap yus im sadam. Saya gi sipai jong ugi bedon bor gi beriu Blei. Peningkat ikat adien bu job ikat ma. Tapi puli ni kitab Genesis nombor 4 sau. Ndaula job ikat ma. Ngan puli ni kepon nak dekat. Sengapangan puli na ke dekat ke bahar way. Kang bat usim Sodom ula ong hau Abraham. Ai hangatang kita ki beriu te kita ki mar tu shimala dikin. O Abraham ula yetho hau usim Sodom wang. Ngalakin tewe la ke kti show try. Ubau Blei ubadan bor tam ubahalor tam e. Ubau try ke beneng ber ke kendau. Banganom shim ei ru em naga jong me baro. Nado iwe ksai hado jingte ke juti. Bayo menong ngapen riu spa manga yo Abraham. Nang nungin yo ibriu ke bakumu Abraham.
Kibadan ke jingkit klik ke jaj benrio berakawai. Kibahaba usim sadamu wanra ya ke spaga bakrau. Oh Abraham wangala kinti lagi kti show Blei. Blei berdan bortam, Blei juga benang bagi kendau. Banganum bamsap, banganum shim klap, banganum kwaban shim nang noro. Namanga danyo Blei berkerkui ke jingim janga. At piyo ikum noba Abraham. Ula kelalong nong yalamo berkrau janga jait benri Israel. Moses wang try a playing and cheer to give brig light nagajing bombs up. But for your ear, the Bible can kren shine. That a pin pull in a kita proverb. Lessing and kamshong you can point. But kat badang la ngan kren kendiat igani. Namar nga shamba gani gani badan kam hagini gisngi. Fitep aga kita proverb la da pin pull in a galanang kaba arpo pra. Nagar khot kabakhat nriu ngap ngan puli kaong yagini Ktien unong senchar u beklem jing champang unong ban ben henreu tau ba isi ige jing kwan un penslem yalaki sngi unong senchar u beklem ke jing champang balai dan jing champang namar ba shep ting Blei bana ba shep te Blei u ban ben yagi brio ban ben yagi bedok gibe jinjar kini iki jongi brio ke bom dai ban kini shim ke bom dai ban shim ban piu iki ri ke jongi menta ke poya ke bakum ke taga jaga nganom de kren erang ni ke eiga bang tip haneng kren tangi ke bak tho na ke Bible bala lagi nong sin char ki de ke bom dal ke jing champang kin ban ben be ke brio kin wan ra ke pressure ke brio Piyo iya gini gisngi ki babon ki brio ki dana pleng jing shaban ben. Namar bagadan ke jing sinchar kabam dan jing start. Ban de tangga tagong uba isi iya ke jing kwan un penslem iya laki sngi. Lada fi isi iya ke jing kwan iya ke jing kwa raha. Pen selama lagi sengi. Dua begini orang yang dalam kiban Islam. Kiban isi ia ke bamsap. Kiban kerjing syapti yang bersisa yo Blei. Ingin yo iba kinda yang kamslam. Banong kinong yang dalam ke riba ke jait ben rio kandana ke jing singan. Bara ke jing shong singan. Election minta ke dalam pedang ke jingma. Namar Khubor jong ke pisa. Naduk ibu bot haduk inong yalam. Ke pisa ke lang kenong syun. Ke penjat dut barok. Ke Bible kalau ada keren syai ke ong bagi jing ia ke spa. Kalau ke tenrai jong ke jing sneo barok. Bat ngadangit bau Blei un pensyai figi bobot. Bau ni rap figi bamut baniyang ro. Agini election. Lada film dan gajing syapting yo Blei. Kerana kini daga boburam. Lada film gajing syapting go bersisa yo Blei. Kan ni rap figi bapiniat agalenti jong gajing start bagajing champang. Ngasem naga Bible. Berkeren shibun ba ia kena galiang ngam dan pol ngan pulelot fitiap aga kita probab unang kabar pun dai dekat besau kekeren yo nong yalam museum gong usim daga jing bishar open scam ia gari fitiap kena kekeren ia ke justice ia ke jing bishar hok usim daga jing bishar hok open scam ia gari henry tau bashim ia ke jing ai open kelon ya ka. Piklam yo isu ega justice menta. Waragari India Broadway.
Namar ka bapen kelon ye riba ke jaj ben riu ke de ke ne ke jing ya ai. Le haban da ai pisa. Le de ke pisa bet. Klem pisa mio Klem da temp ni poye ke jaka ke bangin sekelon. Kene ke de ke nong rim na ke Bible. De ne ke te daang yang nang ne ban keren. Ayu ke Bible ke keren ye ke leadership ye ke jinglang nong yalam. Ke beningkong ke keren ye nong yalam bestad. Unong yalam bestad ude badan ke jing Ktien yo Blei. Nama ke jing Ktien Blei ke yalam yo brio bun kiar na ki besne o baro. Kabaar. Ngan pen fi na ke Bible. Menenga puli nang ne. Vin pet igi nong yalam. Ngan pen fi tangar teligi points ku mga ladep ong. Vi puli nang ni na ke kitab Exodus. Ketuga juhi ke bekrenu Jethro yo Moses. Nagalanang ka bakat fra. Pejuang agad khat ka bar fuwe. Men jit na tau pat ba baro ye ki brio ki banang ba ki besian. Haka Ktien English kamong banang besian. Haka Ktien English ka kren Japang ka capability. Ka jinglang capable. Ubrio ubala ubadan ka jingla. Fi yakani nga kwa nganda kren na gajing sisha ngam ngasnosi bangamyo shibon gapor. Fitip habaw Blei ujiet igibriyo jujiet igibriyo bamla. Nga kren yakani na kabentagi bubon. Ujetro wa angla na mejet igi nongelam bakin sinshari ga jait beri Israel. Jet igi belong capable, yakibala. Fika Ktien capable, kawan ka jingmut jong ka kawan kadanru ka jingmut ka keren Japang ka ability ka jingla, ka keren Japang ka fitness. Fitip ka keren Japang ka capability, ka keren Japang ka nika, Japang ka ability, Japang ka fitness, Japang ka taka ladangan keren ba yang ni ka keren ni ka quality ba jong ka jingdan kam jong tau brio ba unla ban achieve lane ban pendap ban poi syaka aka ka bautmu. Fi ka jingjit yagi nongelam. Kadan kampalat ya kata bandan kinong yalam kibalang capable. Ke capability ke jingla ban yalam. Ngangat pinum sengaw ya ngan keren bet ya gani kabang sengaw to. Ngas sengaw tenat bangan yoi baki dan gibriyo. Kiba shim ya ke jaka bakin yang haga election. Kiba dan ke jingla. Fika jingla abang keren, kam dega jingla pisa, kam dega jingla daga bor pisa, kanigala pen bakla ya gariba ga jait ben rio, kipriu ki bala kam keren ga pisa ga Bible, ya ga jingla ga Bible ba ga keren, fitip ga keren ga keren Japang kipriu ki bala, ya kaban pen poi ya ga jait ben rio, syaga thong. Ban nga kwa bangan peni fi agane gapor. Ki ay nong yalam ki bang ide ban jet agane ka election ka bamenta. Nga kwa pin jet igi brio ki ba Ktien Blei bad ki bala. Habang nga kren igi jingla nga dan pos tang 1 minute 3 minute. Habang nga kren igi jingla ngan peni fi kamkloy ya ka ega bang jukren berabor tagade ni kitab Ecclesiastes. Ngan puli ni kapori ke kitab Ecclesiastes kanire ko de jing tho ko jong ni jo yu brio ta de Solomon uang ko ne hagal nang bi sipaw de khan re uang kor det ye pa akari habagis iem jong pagi long kna bagi rang ba jong pagi ba ma ka ba men step ka kor det kariba ke jat ben rio habangi dan ki brio ke badang kna ki bam dan ke jinglong kabala ke jing iem jongki nga krene ke maturity ye ke jing rang ba ki balong equip yala de
Kibala penking atiar la dia de jing tip, kibala penking atiar la dia de ke jing long rang ba, kibala ban yang kibadan ke confident, kibadan ke jing slur, kibas scam, kibam kela klik kela tedang, kibadan ke stability. Ke jing scam. Kordit on the Bible. Ya pagari. Habagi nong ilam jo pagi long kibadan kena. Kejing kena ang ni kam na kerentan tangi kerta wat kerta ro kadon kami ki bala khamrang ba. Kuno pinyalam ke negeri ke jat benriu jengi ke state Meghalaya baro. Lada bidang kena. Kejing rang ba kabang keren ke ni ke por ke dei. Kejing snau tho, kejing champang. Pidebendan ke jing nang jing start ru ngam keren banyak kita. Ngidai long capable, ngidai bendan ke jing nang jing start. Kemudian punya keren apa assembly, lada pimdan ke jing nang jing start. Kemudian punya yang kam tama ke state government jengi Khubor ngim keren ke kesing, ngim keren ke Ktien English. Bar ki an ki kanon baro khat ki dan ke Ktien English. Bar ngi dan kam na ngau tholot ki an ki kanon baro. Lum kum ta ngi ngau le ran mangi penmi de ki brio ke bamlang capable. Naga Bible ke la keren lepa ka bu de ke Ktien kordit kan kordit ke ri jengi. Mangala ju keren teng ba ke ri jengi ke kerdu nong yalam. Nama ngim dan kibri kebalang capable. Kibala. Ngasngau sen ai gari bagi judge benrio. Fitip ladangan syukuran finang ni. Blei abo jid u Moses. Walimut Moses de ubabid. Fin puli naga Bible. U Moses de ubalayo ye training. Ye jing hikai ke bapaka harijib uyo ye jing start ke kata-kata. Mandalami uhap bania iga riklau salvo senam. Manlayu. Maunyo se iga jing start iga jing rang ba bakin jablay. Madviyo inda ulet se Egypt marway. Ula iga ban pendam ringkat bat iga jing syap tiang yo blay. Ben ngimdan gibri iga bakum tamanda. Kabas ngasi minta galay bangi. Persyang iga ban yalam iga riba iga jaj ben riyo daga jing dan spa. Ngap igi jingkren igi election. Banginuan rakata keluar, bangi perkhat igi taga keluar. Asngasan ay nang apet igi nong ilam igi brio igi jangi. Bagi bid igi taga keluar. Bangi kwang anong ifia igi igi por. Naipat pet igi pisa. Naipet igi taiga igi pisa. Wat pet igi igi kwafin P.R.DIENGDOH Shuwa. Minta kalang crucial kadai ke bedan kamadu kata-kata bangin sngoto nga kerpat ipi baro ki ban sejit tangin duai bo Blei un penmi gebriu ki be start ki be shifting Blei but ki belong capable ki bala ki bedan ke jingla ngala krenteng igene ke wain ki interview po truslong mail o briu bala udai bedan ke jingkhat kan mau belong nong yalam gede ke calling gede ke jingkhat kam dege bafijit hi snau tho ila de la davimut baniang pidan jingla ne em teng dan gibreu bam snau tho ila dero dongin duai bo Blei un penshai fi bapidan jingla bat ka babot nang ta ka bang kren nang ni galong kren ngi gi pat ba bara daga jingkit kle daga jing snau kya nakam tangan ni riba ke judge ben riu nakwa bafin ban tap boat wali yang ngam trelay tap vote fidan ke voting rights fidan lagi jong jing ke hok jong fi bapinay tap vote bat barok ke shong ke ketiga jong fi menta hare bapilet ban tap ke vote ngakwa fin ngap ini ke jingkren bapin wat ke brio pin duai bapiru pin dai ban shap tiang yo Blei nama da shap tiang yo Blei fin mate bot tanama bapen bet mano tanama ba IP sa mano hare pin jet ye ke brio da ke jing shap tiang yo Blei ban ngada ngej bagani ngandai ka balong jingker khui fi nganapan penkut no ini ke jingkren wala ngadang dan shibun ke renga ngej ngan sepeteng biang igani haki wipat ki jing penmi ya gani ke jingkren tengin lek lang ngin duai haki ke por naga benta jong fi bat nam taga riba ke jaj ben reo ko panga yang ang ni akhmat jamea ke keteng ke bedon bortam ke jong Jesus Christ ngatiba Blei
Dan lenti ia keriba gejat benrio jengi. Like tang daga lenti gejame. Badaga donut barong yang ang ni kupa. Dwaya Blei men say gebrio bedan gejing Ktien ge beshisha me. Say gebrio kupa Blei ge betip ye me Blei bekhoit. Ki bedan ye gejing penem ge belang bau Jesus Christ. Say gebrio gen try ge betip ye ge Ktien ge jame. Say gebrio bedan gejing ket kle ge beshisha. Ada Blei ngedwai men say gebrio bedan gejing la ge bedan ge calling. Ki bedan gejing khat ke baname. Shimi ge ni gejing alam. Yau ni pai lang bedan kat ni paulak agari gejingi. Try nge ja Blei gedang dan gejing kermen. Ngedwai Blei nam tagi ni ge vote bara Blei. Beginum let she vote da gejing ye shongshit. Are ge try begin let da gejing Ktien me. Badaga jing shai ge banaga Ktien ge jame. Try nga ailut shime ge buram. Dwai ba menom ino e ge riga jingi try. Ngindang yo ge jing senshar. Kabakat kum ge jing bu bet ge jame. Haga kerteng ge dang uji sungi dwai. Amen but amen. Tau Blei un ker khui fi ngai pin snap ini ge jing kren. But I pin pen tre kamega. Ko Blei Shuwa.